Анна Петровна Дорофеева тыгынчы 935 сыллааққа горной улуғын одунун эхлиэгери күн сирин көрбүтэ. Кырар дагаттен комус тыгын сеңеристен онюрга үйренбите. Отчылырдагы кыргыттар үгүстере бейлеригер сөптөк анал комустак болаллара. Уанна кыя тута онюллара бит. Анна Петровна Тая Никите маханан темиринен бекке уханара бите. Комуһун кенен оран белэхтээбите. Сиэннерин колялаах Федяны комуска кыры дахтырыттен үйретере. Федя детсадка сырыттагына фестивальга кытынарары эбэтин билемнерге сорудактабыттыра. Инне гынан Коля ме ымсыран багалаах болан тарыя вернен халбыта. Келин улаатан истактарын айы сайдан элбак конкурстарга, фестивальларга кыттан курук местелехеллере. Оларен эбээлере сыя тардан тахарар дургонун үтүкте сатабыттыра да, кайылара да кыйбатактыра. Оны теңе Анна Петровна бейте суолла комусчут эте. Курук фестивальдарга кыттан кайганара. Күн бүгүнүгер дери сиендеригер арас болар тәрәһиннерге активнайды кыттан жан серге кайгабылын алаллар. Бары умнумогун, салгы сайыннар ягын, сакабыт сирин бар суох музыкальный инструментын комугу.